Ja, men jag hoppas att de lagar den. Men den är ju så fruktansvärt trasig. Jag vet inte varför sist en skärm gick sönder. Inte för att jag hade haft sönder det, men någon annan klantskalle. Då kunde de inte göra någonting. Så jag vet inte alls om det ens går att göra något. Om det går att rädda den. Nej, det är så typiskt bara. Det är så fruktansvärt. Så onödigt och kostsamt. Toivon, että he pian ja nopeasti korjaavat sen. Se on niin kamalan rikki. En tiedä miksi viimeksi se näyttö meni rikki. Ei siksi, että olisin rikkonut sitä. Mutta joku toinen kömpelö. Silloin he eivät voineet tehdä mitään. Joten en tiedä lainkaan miten he, jos edes voi tehdä mitään, jos se voidaan pelastaa. Se on niin tyypillistä vain. Se on niin kauheaa, niin tarpeetonta ja samalla myös kallista. J'espère qu'ils vont réparer la voiture rapidement. Elle est très endommagée. Je ne sais pas pourquoi l'écran s'est cassé la dernière fois. Je ne l'ai pas cassé. Mais un autre maladroit. Alors il ne pouvait rien faire. Donc je ne sais pas du tout comment si même quelque chose peut être fait. Si cela peut être sauvé. C'est typique et terrible. Tellement inutile et coûteux. Mais c'est tellement typique et terrible. 私はそれを修理してもらうことを願っています。画面がひどく壊れていて、なぜ壊れたのかわかりません。私は壊したわけではありません。しかし別の預か物。その場合、彼らは何もできなかった。だから彼らがどのように何かをするかわからない。それを救うことができればいいのですが、それが典型的なことです。それはひどいです。無駄で高価です。